Ha. Hayi, mfana. Yini anke? Mfana kunzima la. Elizweni. Aya mfana mazi kunzima. Awazima njalo noholile kanti mandeni. Mfana. Yazi mfana mina uyavuka manje ushaye 6 to 6 usiyasebenza. Qede lapho uyehola imali engasebenziyo. Uthatha imali engasebenziyo uyethenga imali esebenzayo ebantwini abangasebenziyo. Kusebenzeka kuthiwe nxa ungezinto zakho nazingasebenzi. Hawu anke wena usebenza njani elizwe lelingenamsebenzi? Ubona ngathi ngahlala njengawe so. Usebenza umuntu ushaya ibhola. Swanini ke lina la. Lisuke manje lihambe lithola into yokusebenza sengiliqhasha manje. Live lihambe lo-subscriber, li-like uzabona kompani usubscribe. Ningazongitshela ngoba ngizosebenza yo. Hambe udinga umsebenzi. Kasi